Apo, dati hindi maudi nga paset ti programa. Apo, nagbiit nga talaga ti oras. And siyempre, katuay lata po dito yung manong yung nga June Sariales na katawid. Sariales. Sariales na katawid Jan Mark Pastor. Dito lang nga po kasamitan nga radio station din tayo Cagayan Valley. 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Nagsamit. And at this point of time, kahit kung pagyamanan na po, dagiti awan sartay na po nga mang tati suporta iti programa mi. Iti yung muna dito listahan for at the board member tayo Fred V. Alili po. Iti 6th District of Isabela together with Sangguniang Panlalawigan, Arco Meris, agyaman kami kay sir. And of course, Giovanni Vizcara and Vice Mayor Melvin Cristobal apo nang iti doang unit nga electric fund para iti dito nga Domingo kumang ang pagsinaim next week naman DJ maisan nga electric fund. And of course, Engineer Kokoy Terte and may sabi apo kat nag-birthday kayo di kalman ni Apo Mayor Jesus Diladaran. So happy birthday Mayor from FDD and kadagiti miyembros, opisyales and employees iti LGU Ramon. Yan. Anak ko na nata. Juan, kuna na? Pabat, hello Tito Pongek at Lolo Gion. Pabati man kinanay Odette. Tita Ganda, belated happy birthday. Gano'n na Tito Sir, Inang, Lola Juvie, Tito Jason, Justin, Tita Ajang kan amin nakaruba dita. Puro 4, it's me, Bam Bam of Baguio City, Philippines. Dito yung online world. Ako, online world. Kaya na Jan Rabago, ag nangagnakman, pangikat stress. Apo nagmayat man ako nga padayta nga mamuan nga makaikat stress dito yung programa may. Giyaman kami. Panamot ni Pogs Tags. Apo, giti ka nagnagan. Hello may tapo. Hello Ninong Jun and ating amak watching here at San Miguel Ramon, Isabela from Ate Rebelin Ramos, iti HR office si Ramon LGU. Mitch Mendoza, liwliwat eldaw ko nga naman. Hello po watching from Hong Kong from Arlina May Villegas. Pa-shoutout nga din po dito sa Quezon City from Sofia Navelgas. Hello to Antoli Sagame ulit. Adamanan na, bibeso na. Hi po from Janet Okdes Town. Kita ka nagnaga na po. Hello mga idol watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, from Ems Emilia. Hello to Insan Julian Davis. Hello to Ma'am Devora Batara of Quirino, Isabela. Tapos agpapakablao na tatay na gijay FDD Hong Kong chapter. Anak ko na da. Bati yung takano na gitoy na yung nagnagan ko na go ahead. Ate Alexia. Sa bali man nagan na. Ni Ella Banadero na. Ading Ella nga idinaminsan ka Cordapia. Kuna na tata sa bali man naganan. Alexia. Na kuna na dagiti tibatian. Angie Ragwal, Jenny Lard Linyan, Adela Banadero, Marivic Luis, Perlita Eldefonso Lucas, Nelly Mariano, Ray Escobar, Rogelio Bonos, Vili Mariano, Gemma Ramos Tamani, Hasmin Liktawa, Joel Tomas, Cecil Bangoyna, Mandimosel Flores, Alma Diaz, Elvi Baldubino, Ella Martin, Lynn Quirol, Marie Lawat, Edna, kung napagam na salamat po kuya, niya pa Jonah Rodriguez, Josie Borgonyo, Josie Escobar, Clarita, Aris Garcia, Jets Kiliwag, Jacqueline Egido, Miss Jim Modigue, Emily Pimpil Marites Kabukana, Mildred Marinas, Margie Mohor, Junboy Ramos. Okay, nabati amin nun. Nagbiribiro ko kiti kanta. Ay, Wan, nga papugtuan ta apo dati tinarika tata medyo. Sige kita adita ko ay ko adita pa Facebook Live. Wan, kuna na Ambre Christopher, pamilya Ambre, jay asawa kan anak ko nga agnanaad dita Greenland Subdivision, Santiago City, paki-shoutout man apo. Adak dito ay Jubail, Saudi. Ngagbiboya kanya apo. Thanks and God bless you. Kana ni Jomar Kitola. Naimbag nga bigat yamin tabigat mi dito ay Dubai from Jomar Kitola. Hello mga idol, pabati mga family Molina, Velasco, Tiros Isabela watching from Lebanon, from De La Cruz, Velasco Joy tinagana. May kabulaman nagiti Piros family from Hawaii and Kabugao Ilocos Sur from Jofel Piros. Naimbang nga walang karuba para kasi manta Ilocano version ti I have you sirs. Thank you from Devora.
Nalipatan min apo DJ. Ken mana garapa. Nalipatan min ditan han nga requestan. Yan. Awan sa akin dito may ipa-name that yun nga narigat ate medyo narigat siyempre may isang iti pa premyo nagapukin ni Apo board member Fred Velili may isang Biosynergy Organic Fertilizer may isang kaban apokin may isang litro nga AgriSaver Foliar Fertilizer isang nga mangkikita ati medyo makariro pa nga kanta nga masarakan makariro ba si awan di makita Hindi kayo ma-text line na nga ipagbagada dito makita magandang hapon po sa inyong dalawa pakibati nga po Pamilya Crisostomo ng Patol Purok 2 Santiago City. It's me Tintin Crisostomo. Hello mga idol, pagritma Family Gazeta at Family Nasuli from Family Agustingo na pagayam dito sa Sinili Purok 6. It's me Zarin Gazete. Salamat mga idol. Hello to Kasinsin Denmark Rodriguez. Nga po, nagkadunalawa mo na yan. Kung garod, pwede ka malam makasara ka. Apo, pa-shoutout from Matet de la Cruz from Kuwait. Hello po from Jeddah. Shoutout po my family Salvador sa Santiago, Isabela at family Romero at Villanueva sa Baggao, Cagayan. Salamat po kuya putugtugman jay ditadan nam sir from Carmela Romero. Etayman agurayak akan tayo apo from Jofel Piros. And pa-request manti having you near me from Sofia Navelgas. Ngarod. May nag-text Okay, ni Kabsat nga Ruby Avila. Happy Sunday karuba, madama itidingag pamilyak. Madama kaming agbibiyahe. Papanan nyo. Madama nagpalailangan. Okay nga Rod, para iti may isang kaban nga Biosynergy Organic Fertilizer ken may isang litro nga AgriSaver Foliar Fertilizer courtesy of board member Fred Velili. I-text yun, tipaulo na dati nga sumarunong nga kansyon me with your name, age, and address. Ito lang Apo official text line 0915-071-3686. But before that, kami nga basahin iti text message ni Kabsat Ron Zipagan na nagapupadyay Boston, Massachusetts. Kuna na, greetings from Boston, Massachusetts. Guro ka na dati mawaga. Hi, John and JM. Pakablaawa man ni Mrs. ko, Marivic. It's her birthday today. Happy birthday. Happy birthday, Ma'am Marivic. Kabsat Marivic, whatever. Nga mabaling mga iyawak yan ka. Greetings coming from your loving husband, Ron Zibagan. Kat atati umay kumatataka nga mang tudpay iti pasarabo. Baka napanan na busy. Neneng, awan. Di nga si mang po iti kasinsin mo. Anyway. Sino? Kasinsin ni? Kabsat ni Ron. Kasinsin ni Ron. Taga Aurora, Isabela. Yes. Pisho ti apelyado na. Neneng Pisho. Sa Bali, di panunod ko. Sa Bali, di panunod ko. Okay. Ang apiso, apelyado na aji, nagsinukatan na, nagbaling nga balasang, Domingo tatan. Okay. Okay nga Rod, for may isang kaban nga organic fertilizer and foliar fertilizer. Dahito yan, iti pugtuan nyo. Ti premyo na? May isang kaban nga Biosynergy Organic Fertilizer ken may isang litro nga AgriSaver Foliar Fertilizer. Nagswerte yung mga bakan. Sigurado nyo lang nga po nga, tataltalo nyo, sige nga pumugto, di masayang dati nga produkto. Kila ko dan ano ka? Okay nga Rod, dahito yan, datlag, aso nata nga kaedad, dagiti naganak mi. Hindi naman o taing kakad mangrigna kadagitoy nga un-unoy ko gumagawawa amuem nga tuy aya rimusing gapuken ka tasika awan sa bali kinayawa manday tuirik na apay day tanakem agmayen ken mang dua-dua when ipagarup mong sa arab-rabaken ka saan biyak ko
punasem daita dua-dua taawanen ti ay ayate no dilaeng siksika. Los vuelos Parados. Embutidos. Pundadoros, tinidor cucharas, espejos, la casa fuego, el filibusterismo. Padre Damaso. No le metan jere. Crispin Basilio. La paloma blanca. La Paloma Blanca. Natividad. Ah! Taga Villa Carmen. Wow. Ibalayo. Apay, daitan akin agmayan ken mang dua-dua when ipagarot munsa arab-rabaken ka saan di ako punasem daita dua-dua tawanen ti ay ayate no dilaeng siksika. Tawanen ti ay ayate no dilaeng siksika. An Ilocano folk song. Yan, sang by the Mabuhay Singers, interpreted by different Ilocano musicians. Ayan, and the title of the song is Indingam Man o Imnas. Ayan. Kaligiti si mong bat nga dito ti paulo na. Well, sad to say, hangkay na nga bak. But the correct answer is Indingam Man o Imnas. Kaya iti umuna apo, nga si mong bat. Nag-text home credit. Home credit. Kung ano dito. Samar na Felix Belartes Reyes Jr. Build irreplaceable memories with your family with the help of Home Credit Cash Loan. You can get approved in 1 minute and have your cash in 2 business days. Apply up to 104,000. Tingnan po, Diyos ko. Lalaki din na haanlaan nga bangko papautang talaga. Texanda ka ba dito Home Credit? Anyway, our winner is a 38-year-old boy. Yeah! From Nueva Era, Cabatuan, Isabela. Tatay pa laeng tong-tong-klong. Kung naakit, kabisado na dagiti kansyon me. Akit, mabalinan. Alas 2:22, oras ni Oras text na. Apo, kat... Pagyaman kami, Kuya Melvin, ingat. Our winner for 1 bag Biosynergy Organic Fertilizer and 1 liter Agri-Saver Foliar Fertilizer from board member Fred Villanile is no other than... Joseph Agtarap. Pudeta. Hindi ko na ako napayagan nga sumalasali dito. Reklamo tahapay nga mga abak. Tatasi ka din ang abak. Iti papremyo. Okay. Nagmayata. Once again, congratulations. Kasi ano mga mailan nga kuya? Nga ta? Problema ang tatamdaman dito. Kasi nung nga maala dito nga price. Tataga Kabatuan mit iso. Anyway, dito ila ta istasyon, tahami mo mabaling ikarga lugan ni Amak Tabasit. So, ito ila ta Santiago. Kaya na siguro di carrier. Please bring any valid IDs. Yan. And motorcycle with big plate number dapat ti kay dakka kumatiplakan na dito sa sango kan likod. Maya. Isurat tatamtama. So our first winner of every Sunday ato abong nga dati i-paraffle tayo nga i-paraffle. Ipapugto tayo nga papremyo from board member nga 1 bag of Biosynergy Organic Fertilizer. Kan may isa nga litro nga Agri-Saver. Agpares dito yung may isa usarim to nagbasal ka, yung may isa usarim into no nakaapit kan. Joke lang madik amo actually bagatan ton. Into no ka pampabungan sa ata. Hangko amo data actually tahan mo talo na pero ang sakti mo. Pampalangton sa. When sa. When pangikat ti ulo kasi hagpada. Anyway, that's it. And our time now is 26 minutes past the hour of 2 and you are still with your Manong June together with Jamak Pastor in Balsamador Operator. Dito lang kasamitan ng radio station. Cagayan Valley. 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsam. And
for 300 pesos man ay. Again. Po na kad adong amin ti pa premium masapol ng ipadawat. Kung nagtagbasa dito niya. Basa dito Hello, watching from Rome, Italy. From Jesus sa Corazon Relacion tinagan na. Watching from Malaysia, kablawan nyo man karubatay anak kong ag-birthday. Ita ni Lily Jane Mangino, more power and God bless from Orlando Muhammad. Uy, Muhammad. Pakablawan ko yung ading tay kakaiso ng abalasan ko. Tay happy 14 years birthday. Salamat po mama, love you anak. Pasensya na, adayo akte di tadin na yung. Sa pila kumata, maawatan nyo ni mama, adayo. Pabati ni Alapo family, dito ay Burgos. Ramon Isabella, salamat po from Antonio Nalapo. Pakablaman ko yun, nagiti pamilya kita Malig, Isabella Marcos family. From Los Biminta, Marcos Cruz. Nya. Wow, congrats ka no Kuya Joseph, kung na ate Alexia. Morning mga Lodi, pa-shoutout man dito sa Milan, Italy. From Cynthia Barroga. Timot, nagana, JR sigurado Pagaragan Prieto, good afternoon po. Para kayo sumanjay Anmuray Ordani Song dito ay San Antonio Purok 7 by Pogi Raypon. Dapat nagko ditoy, message again, Baby Medez Lalan tinaganan ng Bangal daw karuba. Kablawak man ni Raya Lalan nga kanayon nga buyboy at programa yo so lang libangan na pirma peman. Request ko man jay banana nga balsi isagot ko man lang keng kuana giyaman na karuba. Nga rod for 300 pesos apo courtesy this time courtesy of Giovanni Vizcara ka nakakita Ramon Isabella ako. Amom aya nga ni Giovanni kit ex-seminarian. Iso nga iti papugton taga medyo religious basit. Christian song. Kat kasagbayan na po. Isong i-prepare yun iti name, age, and address yo. Ta-send yun dito official text line tayo. Tadamdama basit. Kalpasan nga basa. Dato yung pangablaaw kahit isarunumin iti datlag nga sunata. Ngarot, hello mga idol. Kong FDD, good afternoon to you and to your countless listeners and viewers worldwide. Apay haan nga maawatan ni John Mark J. Macarero. Nuhaanak agbidot kat agkamali ti kay nangasawan. May sama dayta a klase ti sala. 1 little 2 little 3 Macarero, 4 little 5 little 6 Macarero. 7 little 8 little 9 Macarero. Oh, Macarero. Kadaanan nga talaga mo. Makarerebok haan ka de. Macarero, kanta di ko data Spanish. Spanish. Kasi nga may datan ako kanta ti sampol Kanta ti sampol sige. Di ba dati kanta nga Spanish time? Macarero, dati kanta ti Macarero ka. Ay Spanish ay gaya mo yan, Spanish ay. Kasi ano dati Spanish ay yan? Blue Spanish eyes. Teardrops are falling from your Spanish eyes. Ito boses ide ha. Aji pa ko I can remember when we walked together. Every day I wake up and I start to break up along with Engelbert Humperdinck kita na. Ato iji Macarero. Ate Macarero. Dalla tu cuerpo alegría Macarero. Tu cuerpo bebade alegría Macarero. Dalla tu cuerpo alegría Macarero. Hey Macarero. Hi. Dalla tu cuerpo alegría Macarero. Ngarod for 300 pesos load. Ito yan apo ititatlag nga sonata. Napengay da magpugpugton Macarena kung kunata. Hampay nga dayjay ti tatlag nga sonata. Dahil ti pala nga po. Ulit me with your name, age, address, and the title of the song. Isend you up dito yung official text line. 0915-0713-686. May nag-text pala si Jan Feliz. Kana na, preparing for the final coaching for the Blept tomorrow. 300 pesos. Di makapugto. Di pa ulo na. Tala da di simbahan. Agkado maman. In Him alone is a hope. In Him alone is our strength. In Him alone
are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our home. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let this love feed the hunger in your soul till it overflows with joy you yearn to know. In Him alone is our In Him alone is our alone is our strength. I pour out my Him alone are we justified. alone In save me with His love are we saved. In Him alone is our Him hope. alone is In our Him alone is our strength. I pour out In my Him alone are we justified. alone will save me with His Lord love are we and mercy. Oy, abo. Kas lala apan makikumuin yun, nukas tati kanta. One way of saying thank you to God. Siyempre, panagkararag. Di ba? Kung anak at just by mere singing songs for Him is already a prayer. So that's it. I feel like rejuvenated. Rejuvenated. Energized. 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 That's it. Feeling ko tataya ka makikumkumunyonak kasi. Haan, kasi numalagi no damagam kanyak ngamin itinagan nga Giovanni Vizcarra. Ito mo na nga sobrang tipo nung dati nga seminarista. When dati nga seminarista. Wala bagam gartat tayo. So nga dito tinapanod kong ipapugto. The song entitled In Him Alone, and we have a winner of course from Abulan Jones Isabela. Yan, nangabak iti 300 peso load. Adayon sa anyway, makaayata man ta dahito apelyido kat nakalatlatak. At our winner is Merlita L. Juan. Kaapelyado pa ni Ninang Sol nga asawa ni Ninong Danny Vizcarra lang. Ayan, Merlita Juan, 35 years old of Abulan Jones Isabela. Iti paulo nga insungbat na is In Him Alone. So that's it. And bumasa naman sakbayan iti final dat-datlag nga sunata. Datan? Burayon pa dagita nga Sige. nga text message. So kaaruba akas naaramid kadagiti napaspasamak nga aldaw adu nga Domingon apo nga agar aramid akti song nga awan ti title na. So iti paulo na dito nga nana pa na di title ayun. Pero kumdeta. Yan. So the title of the song is Hidden apo dito yung papel. Ayan. I would like to show you, John Mark, tawa na mom. Baka no malasin da eh. Kita baka no kamali akti kita. Data ti title na. So it's written here, karuba ilipit ko dito ita amo yung awan ti makaamo nga sa bali no hanga da ito ila ang envelope. So kabarbarong aputar apo dito nga lyrics lang version lang of the song. Ket iti mga bak may isang brand new electric fan that apo dito ko dami. It's branded. It's the target
hanga dati mapuura nga nalaka. Yan, it's Sharp. sharp na pintas apo ti klase na iso nga dati pinili. Natadom. Sharp ti Brad na courtesy of our Vice Mayor Melvin Cristobal. Yan. Imay na pa'y indanon sa J Studio mi apo. Adi anggon ay manong kunan namang tidak matipa premyo kunan na. Ngem idi pa'y laeng kaya nan ngem idi kalman lang nga nagkaroon iti chance. Ayan as may sama kadagit sumusuporta iti for decade do apo kapota di kami uneg iti munisipyo. So thank you so much sa ating Vice. Yan iti suportam. Ket apo damo tumawag. Close